Pa jeste u programu škole pčelarstva novi pčelara početnika. Između ostalog danas se ujedno to i završava i imali su za obavezu da saznaju koji su to pčeljni proizvodi. I danas su kod mene upravo saznali, znači od jedne pčeljnije zajednice ima ukupno 6 plus 1 proizvod. Pa su danas imali priliku da saznaju koji su to proizvodi. To su pčeljni med, vosak, polen, propolis, matična mliječ i pčeljni otrov. I kao 7. proizvod biološki materijal, to je roj. Roj može nastati prirodnim putem, može vještačkim. Znači mi smo odradili pojedinačno svaki proizvod. Početnici su imali priliku da vide kako se vadi med, kako se vrca med, kako se pakuje u teglu, kako se skladišti. Tako vosak, tako matična mliječ. Najinteresantniji od proizvoda bila im je kako se proizvodi matična mliječ i jeste najviše i zahtijevalo vremena oko samog tog procesa jer to je jedan od najskupljih proizvoda pa su svi bili zainteresovani kako se taj proizvod proizvodi. Naravno, bilo je po završetku i pitanja i podpitanja kako dalje sa tim proizvodima, kako se i konzumiraju i evo na kraju praktično su imali želju da otvore 1, 2, 3 košnice ti početnici da vide kako se pčeljna zajednica razvija u proljeće. Nikog nije ni jedna ubula, šta to znači? Pa nije njima to interesantno, mada je danas i malo vrijeme oblačno, one su agresivne. Inače, ja radim prethodnih godina na tom polju, a to je vršim selekciju matica koje nisu agresivne, budući da ja pčelarim ovdje u naseljenom mjestu i to mi znači radi mojih susjeda da pčele ne napadaju, a to se može odraditi samom selekcijom matica. I ja se često nalazim u pčeljnjaku kao pregled i održavanje i one su navikle na ljudsko biće i nisu agresivne. Ja zovem Elmir Čermović i budem iz mjesne zajednice Glinca. Imaš ti pčela, Elmire? Imam. Ali iskustva izgleda nemaš čim si ovdje. Iskustva nemam, do sadašnje iskustva što sam stekao sam kod jednog pčelara Ibrahima Đančića iz Poljane. Već 2 godine sam kod njega, uzmem praksu i što se tiče vrca. Šta si ovdje danas korisno vidio, čuo i spoznao, doznao? Pa korisno, dosta sam stvari ovdje naučio što se tiče rotiranja, pregleda pčela, dodavanja nove satne osnove, novi satni okvira i utvrđivanje kakvo je stanje košnice pčele. Jesu li tvoje pčele pitame kove, ovo nijedno nikoga nije ugrizla, ubula? Pa, to me malo iznenadilo. Ovo 3 puta sam baš bio na pčelnjaku gdje su pčele toliko pitome, gdje možeš bez rukavica, čak mogu se i bez kape ove zaštitne odjela da se pregleda ove pčele. Ne znam, jesi naučio kako se to postiže. Domaćin nas kaže da on selektirao matice koje nisu agresivne upravo zato što pčelari u naseljenom mjestu i njegove pčele nikoga ne je. Znači i ta mogućnost postoji. Pa sad moguće, ima tu dosta teorija, ali što se tiče toga ja sam sam početnik. Nisi rekao koliko imaš? Jedno društvo za sad imamo, planiramo ove godine proširiti se još. Dobro, evo mi želimo sreći svaku u tom poslu. Hvala. Dakle, kaži mi svoje ime, prezime i odakle si? Albegić Ferid iz Čelinje, Todrovske Čelinje. Jesi ti početnik ili ti imaš određeno iskustvo pčelarenja? Pa ja sam imao prije 18 godina pčele, pa sam onda radio u nekoj firmi, malo sam to zapustio, pa sam ostao bez pčela. I onda ima 5 godina kako sam ponovo počeo, napustio sam tu firmu iz određenih razloga i ponovo sam se vratio pčelarstvu. I koliko imaš košnica? 60. Mašala. Mora se od toga živjeti, može li to okupirati tebe, familiju, da imate posla i imate korist od toga? Pa može. To prilično, znači, uz trud ima i dobiti. Kako je podneblje kod vas gore u Čelinji za pčele? Smilu hranu, oni gore? Pa imaju prilično, ali ja sam inače seleći pčelar. A seleći? Seleći. Kaži mi šta si danas naučio, vidio, čuo ili korisno ovo?
Po svoje ja to već znam, ali ovo je korisno za početnik koji sam počinju. Ima dosta toga. Ovo je lijepo druženje vaš pčelara. Da. A evo, kod Nedžada smo vidjeli da to može biti biznis. Da, samo Nedžad je već puno godina u tome i on se razvio. Ali vi ga možete podržavati i rasti sa njim zajedno. Da, možemo. Ok, hvala ti lijepo. Nema čemu.